lead a little further. QVS able to take out the second position with Ndreketi still there, fighting the Giants. In third place, Maris pulling away even further, reaching the backstretch as QVS and Ndreketi hit the 75-meter mark on the first bend. Maris are almost at the 200-meter mark as he begins his turn. QVS, Ndreketi, chasing these two at least. Ndreketi. Na wale bulu bulu kantura marama dharbo kena ngone leo biki bini kile sarasa sema chukumingoka en VTFM Facebook live en buku tengon nondaru suru nambelo kei total Fiji en singa vina ka indai. Ya bino di bulu bina kantura marama dharbo kena ngone leo biki bini kile sarasa kani ni bito kani buli mai en ya kabi bina kani kuwa ya kabi tiko ni bakan romu singa wasin ngona ni suru nambelo ne uru nandando bino mena serre main bimani pa kina lima ena ya kabi binaka endenda ye abamul dari be kemni kila saram bulu binaka be em sauleva tau kei abarani nuji kandilevu kei serna wanga dom bulu binaka barosin go ke elutoka bulu binaka esa bulu binaka be jos tui kumpulau kei kemni kila saram be kani ni sando bata bulu mengoka ena buku nanda live ena ya kabi binaka ni ko suru nabelo kei total Fiji menonta bata kila saramanda ena ya kabi binaka ndai ye $1 kabakakina na vida dobi ena beibula baka tau ai be total excelium nikua siko kalabaki VTFM Surnambelo Total Energy Fuel up for more discount promotion. Ya bila terkena marama darbo kena ngone lewa me bakan sabo to bekende tina miniti men laki 5 na kaloko ya unanda benu men serre en ya kabi binaka ndende sabo no to bekem ni kel sarra bekani ni sema siko mengoka en VTFM Facebook live ambulo binaka be jos tui kumpulau Jim mbau tau rua kei kada arlaini tambuanoka ndosa ambulo binaka bakatalan no ambul tugani be bentui ambulo binaka be suji tongolo ndo sambulo binaka na kabela ko bilna sau ambulo binaka na buku ni nondaru suru nambelo kei total Fiji ambulo binaka be batu ni rarama ambulo la samu satara ko bota tim ni Holy Family abondo binaka tigani bata kila be rebe timi era bagita be ko singa binaka denda